Hello, pozdrav, Najmankar ovdje i dobrodošli u našu novu epizodu Survivala. U današnjoj epizodi sam vam obećao gradnju skladišta, to je storage rooma, ali nećemo to raditi, pošto sam ja dole našao 2 cave-a. Nego idemo mi istražiti ta 2 cave-a. Ovdje sam našao nešto irona i golda pa se prekutu. A ovdje tu sam isto našao neke stvari, nešto lapiza, koula, redstona i puno cobblestona. Istrošio sam ovaj pik, ne puno, ali nešto malo. Imam dosta točeva i možemo ići dole. Pa, hajdemo da krenuti. Sad mi je pobjegao mač. Idemo dole do ta 2 cave-a. Storage room će vjerojatno biti u sljedećoj epizodi, tako da se ne morate brinuti. A u ovoj epizodi, pošto sam našao te cave-ove, ćemo cave-ati. I da, jedno iznenađenje. U cave-u su diamondi. Jej. Juhu. A tu možete vidjeti ovoga. Vidite tu kod ovog mača. Tu pokazuje moj mač. Idemo sada to istražiti. Joj. Aha, možemo ovako. Ode torč, nema veze. Nisam postavio torč. Jadan torč. Evo ga, sad ne može nijedan mob do nas. Jesu to ona 2 ista? Ne, nisu. Super, znači imamo 4 dijamanta na tom mjestu. Ja sam mislio da su to 2 ista dijamanta, ali nisu. Ovo je dead end. Dobro, nema veze. Možda čak i danas budemo radili storage room. Ovisi. Tu nema više ničega. Ali ovo tu, to je poslastica. Čujem se kada sam tu vidio iron. Nisam mislio na ovaj, da ne mislite da sam se zabunio sa ovim tu kojeg sad minam, nego baš poseban iron, mislim da sam vidio. Ali ne mogu 100% reći. Hopa. Tako. Sada diamondi. 1, 2, 3 i 4. Pa dobro, dosta diamonda. Evo iron ovdje. Dobro, znači u ovom cave-u više nema ništa. Možemo ga zatvoriti. Potpuno je nepotrebno da to bude otvoreno. Tako. I imam još jedno iznenađenje za vas. Ovo tu nije kraj. Kao što vidite, našao sam tu još diamonda. Imamo ih kao u priči. 2, 3, 4, 5 i 6. Ovo je drugi mine. To nećemo sada. Tako. Ovdje ima nešto kola. Znači imamo 10 dijamanata. Jako dobro. Imamo za jedan blok dijamanata, to je 9 komada. A ovih 9 komada vam je dovoljno da napravite sjekiru, pik, mač i lopatu. Znači 9 dijamanata za cijelokupni za sve alate. Ali nećemo raditi sve alate, što će naravno, na primjer, diamond sjekira, jedino diamond pickaxe i diamond mačeve ćemo raditi. A možemo napraviti i koji chestplate, kada nađemo još. One coal nećemo sada uzimati, nema veze. Sada idemo do drugog cave-a. Tu ćemo napraviti jedan chest. Da ne bi slučajno tamo umrli, pošto i tamo ima lave, i da nam ne bi otišli dijamanti. 610 dijamanata. Ajmo uspostaviti ovaj iron ore, redstone i ovo. I idemo. Tu je. Tu sam postavio dirt, da znam da tu trebam ići. Kada kao podsjetnik, kad negdje trebam ići, uvijek stavim dirt. A ovako kada ne trebam tu ići, stavim cobblestone. I tako se ja snalazim u minovima. Malo sam prehlađen,
Tako da, oprostite, ne mogu si pomoći. Evo, tu je dio cave-a, tu je još jedan dio cave-a. Level smo 20. Dakle, idemo mi zatvoriti ovu lavu. Da ne utječe unutra. I idemo gore. Aha, ovdje niko ne može do nas. Ima li ovdje dio cave-a? Nema, dobro, super. Puno puta mi se tako dogodilo da mi od gore dođe creeper ili nešto i da me pukne. A sada imamo ovdje creepera. Šta radiš ti, creeperu moj? A baš si sladak. Dođi da se zagrlim. Evo ga, mrtav je. O, voda. Znate što sam rekao o vodi? Ako ste gledali epizodu, to je treću epizodu Let's Playa. To ćemo kasnije istražiti, idemo prvo sad ovaj dio. Čovječe, pa kako tu ima dijelova cave-a? Aha, ovdje nema, ovo je dead end. Ajmo gore, joj. Aha, ovdje je lava. Ovdje, što je ovo tu? Aha, cobblestone generator. To sam mislila da smo mi istraživali. Pošto... ne u lavu. Bolje da ne idemo tuda, da ne bi završili u lavi. Ovdje imamo golda. Ili irona, što god ovo bilo. Gold. Sad je malo zalagalo. Idemo mi istraživati ove dijelove. Miš. Dobar miš. Budi dobar. Ajmo prvo ovaj dio. Ovo izgleda kao neki dobar cave. Aha. Evo nam stičeka kripe. Umri. Zombi još jedan. Oho, skeleton. Mrtav. Naime, kada skočite, njima oduzimate critical, to je kao da imate dupli obični ovako hit. Ovo je kao 2 puta ovako. Idemo sada dalje. Kako ga nisam skužio. Ovaj mač je pri kraju, uzet ćemo uskoro ovaj iron. Idemo mi zamijeniti bolje ovo. Ovako se nekako lakše snalazim. Aha, ovo je torč. Tu ima lapiza. Nećemo ići sad na lapiza. Bolji nam je život nego jedan komad lapiza. Možda 2, 3, nema veze koliko god ih je. Nego ajmo mi uzeti fin ovaj coal. Idemo pokupiti druge rude. A ne nešto što je pokraj lave. Dobro, sada smo opet se napunili malo ironom i svim stvarima. Tako da imamo toga za neko vrijeme. Nećemo morati više branch minati, pa ćemo se moći baviti životom gore. Ako znate na što mislim. Mislim na svijet, na kuću, na nether i tako. Ovaj pik je baš dobar. Nema neke efficiency, ali ima unbreaking. Nema veze. I to je dobro. Pogotovo kada je diamond pik, zato diamond pik je sam od sebe brz. Opa, da je bila lava ispod, mi bi završili karijeru. Evo mi bolje istražiti ovo, pa ćemo kasnije pokupiti ovaj iron, da ne bi nas pokupio neki creeper.
Ovdje ima golda i spawner. Cool, našli smo naš prvi spawner. I skeleton ako u priči. Je li to skeleton spawner? Sudeći po ovom, rekao bi da je. Jest. Imamo unlimited strijele, ljudi. Idemo se ja najesti, da nam se malo regenerira HP. Što ima ovdje? 3 muzička diska. Dobro, dobro. Šet. Kako se on spawna? Aha, da, nismo stavili točeve na spawner. Sada se neće niko spawnati. Imamo nešto ovoga, imamo stringa, horse armor i ovo. Šteta što tu nije bilo sedlo, ali dobro, može i ovo. Barem sada imamo unlimited strijele i bowove. I malo smo oštećeni. To će biti bolje, nema veze. Idemo uzeti ovo. Nećemo raditi automatsku farmu skeletona. Mislim da to jako glupo. Ne volim raditi automatske farme od ničega, kao što sam rekao u prvim epizodama i mog let's playa i ovog survivala. Idemo sada mi gore. Je li to taj isti spawner? Mislim da je, ali ne mogu biti 100% siguran. Da je. Da, ipak mogu biti 2 u blizini. Ko bi ga znao u Minecraftu? U Minecraftu je sve moguće. Dobro, skoro sve. Sada, kuda trebamo ići gore? Od ovuda smo došli. Ne, od ovuda smo došli. Znači ovo možemo zatvoriti. Da, tu smo bili našli onaj coal kada smo ga kopali. Ili što je to bilo već. A dolazili smo do ovuda pa smo išli istraživati ovdje. A tu je spawner. A tu je voda pa smo došli od gore. Da. Ovdje je lava. A nije. Tako mi se učinilo po blokovima. Zato kada je lava ispod, blok je malo svjetliji nego obično. Znači ima još jedan dio cave-a. A to je onaj dio kojeg nismo istražili. Možda tu budemo sretni i nađemo neke dijamante možda. Ali možda, vidit ćemo. Kao bi se sada penjao, ali ajmo. Aha, dead end. Super. Baš super. Pod super sam mislio grozno. Idemo po ovo. I nadam se da ćemo uskoro naći neko sedlo. Pošto trebaju nam konji. Bez konja ne možemo. Mislim, možemo, ali onda je teško. Moramo stalno negdje hodati i tako. I stalno regenerirati ovaj hunger bar. A ovako bez konja, ovako sa konjem je puno lakše. Ne moramo se stalno brinuti o hrani i to. Možemo putovati do mile volje, a da ne ogladnimo. Aha, htio sam napraviti nešto ovih strijela. Imamo čak i golden leggings, to nam je valjda dao jedan skeleton. A dobro, ne možemo ništa napraviti, nema veze. Može ovo ostati i ovakvo. Idemo sada gore.
Aha, ima još ovdje nešto kola. U sljedećoj epizodi siguran sam da radimo storage room. To nam je jako potrebno. Gold. Skoro ga i ne primijetih. Ok, bome sada imamo irona za jedno duže vrijeme. Imamo skoro 2 steka irona. A imamo i dosta dijamanata, ne mogu se žaliti. 10 komada, to je dosta. Idemo gore. Nećemo ovo istraživati, to mi se baš i ne da. Kao prvo zbog one lave, kao drugo zbog toga jer mi se ne da. Idemo, ima ovdje još irona. Ok, počinjemo brati novi stek irona. Od kuda smo došli? Aha, od ovuda. Možda tu ima nekih diamonda. Ajmo malo pronjuškati. Obično ima puno diamonda blizu lave. Ne, ali ima prolaz tamo vjerojatno. Eto da. To da. Ajmo onda se do tamo dogurati. Evo nam još jedan cave. Ajoj, pa to nije cave, to je nešto mini, sičušno. Ali nema veze, malo možemo ovako majnati, možda nađemo na dijamante. Evo, redstone imamo. Ma nema tu ničeg. Kamo od dijamanata. Ali tu bi moglo biti nečeg. A ne, to je samo još jedan dio lave. Ali tu ima nešto irona. Idemo ga pokupiti. I živi smo. Nismo još. Ovo je još jedan onaj cave, a od ovuda smo došli. Znači tu je naš spawner. Kada dođemo gore pokazat ću vam što sam još uredio, što se tiče naše baze. Idemo pokupiti ove tu stvari. Aha. Rotten flash nam potpuno ne treba. Možemo uzeti chest. Tako. A rotten flash neka ostane. Evo ovako, pišite mi u komentare sviđa li vam se to što snimam BDX. Zato nisam siguran, stvarno nemam ideje da snimam ili ne snimam. Ja bi snimao, ali prvo pitanje je vi, što vi kažete za to. Tako da znam. Ako da, onda ću snimati, a ako ne, onda neću snimati. Imamo irona dosta. Jedna dobra količina irona.
Idemo ove muzičke diskove tu. Bo ide sa nama. Cole, pa može Cole ovdje. Dio Cola nek bude sa nama. Most i Cobblestone. Aha, to ide ovdje. Stringovi. Stringovi ne idu ovdje, dobro. Bucket. Pa bucket može ići sa nama. I to je to. Često ovdje može. Idemo. Dalje. Evo pogledajte, ovo sam posadio jako puno sugarcane-a. Skoro je naraslo. Ovdje imam pumpkine. Jeste znali ovu foru sa pumpkinima? I onda vidite ovako. Ali to jako puno ometa, pa ja to ako ne nosim. Da. O tu. Oj, što sam sad napravio? Što sam napravio? Aha, to je. Aha, sugarcane. Evo ga. Ovdje imamo našu farmu vida. I dosta brzo raste. Ovdje imamo farmu kokoši. Dobro, to je sve isto. Samo sam ovdje napravio još jedna vrata. I tu rastu mašrumi. Ovdje izgleda bio Enderman. Ali više ne rastu izgleda. Previše im je svjetlosti. Tako da ćemo morati maknuti ovaj prolaz. Ha, dobro, nema veze. Idemo dalje. Tu imamo kao farmu. Ovdje našu kuću. Planiram napraviti krov. Ali off camera neću to snimati. Ovdje tu imamo peći dvije. Nemam ništa unutra. Ovdje tu imamo neke stvari. I promijenio sam pod iz Cobblestona u ovaj Dark Oak Wood. To mi se više sviđa nego onaj običan. Bucket ide unutra. Ovo tu. String. Pumpkin. Golden leggings. Može napraviti još nešto čestova. 2. Dobro. I unutra ćemo staviti druge stvari neke. Evo na primjer ovo tu za borbu. Tu će biti ovi, tu će biti ovo. Možemo spojiti ova dva bowa. Da dobijemo jedan bolji. Znači 25 plus 29. To je jednako 54, ali mi dobijemo durability 73. Znači dobijemo neki bonus durability. I to se isplati raditi. Joj. Dobro, ovo nek bude među ostalim itemima. Tu imamo saplinge. Iron orovi. Ima ih dosta. Ima li ih dosta. Treće nam novi itemi. Ali od irona. Idemo ovdje ispeći 16 irona. Pa ću napraviti neke nove iteme i završit ćemo ovu epizodu. Evo zapravo, to je kraj epizode. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidjelo, ostavite like. Ako nije, ne morate. Ako vam se svidjelo i ako ste novi, možete se subscribe-ati. Možete komentirati, radite što god hoćete. I to je to vam za ovu epizodu. Ja sam MC Diamondcraft, a ovo tu je Minecraft Survival. Doviđenja.